amarana bis sadaqah wa ala alihi wa sahbihi man jama'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubuna al-ilma hatta yudkhiluhum ilal jannah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'atu wal kafiruna humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat yang Lutfan baca siatnya adalah potongan dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 254 yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ingat Tuan sebuah cerita di mana sebuah kisah salah seorang hamba Allah yang sudah tua bangka. Umurnya kalebeh di bapak bangka. Beliau sudah tua dan sudah ingat bahwa beliau seakan-akan hendak mendekati sakaratul maut. Tibalah ketakutan, tibalah kegundahan dalam hati beliau. Beliau takut, beliau gelisah apabila beliau akan menghadapi pertanyaan dari para malaikat dan beliau sendirian di alam kubur. Lalu beliau memanggil putranya, "Hai, kau kena rumah untuk malam." Begitu tiba putranya ke rumah, beliau pun berkata, "Sang ayah hana trepne ke menghadap Allah. Ayahna permintaan, bersediakah engkau wahai putraku tercinta untuk menemani ayahanda